қолымда сола қойлар болса, қаласа мындай қылып ашады біріншечі. Қайсы удобный болса. Оң қолға мындай қарап алып, мына жерде чекончик мындай тартып қоямыз. Түсінікті болды ма? Түсіндіңіз бе? Мындай екеуін бара тең қармайсыз дағы. Мына жерде мындай қылып тұрып көкірегіңізге шейін тартың. Қатқара тартың. Дағы ана мынаны bir қайырып алып келдің, обратно. Шашып былай. Түсіндіңіз бе? Тағы көрсетіп қой. Nerede мындайлы ғой? Мынаны bir бүктеп алып келесіз, бұға қайырып алмайсыз. Еді? Мынандай қылып қойса. Бұны дағы bir алып келin. Пұтыңыз еме ойында тұрып тұрсын, шашылып қой. Мына жерде қаншалық қаттарсаңыз, ошонча түшпейді. Қармаш күреше берсеңіздер болады. Ременнен де керегі жоқ. Мынаны кішкене қатып тартып тұрып, анан қайырыңыз. Түсіндіңіз бе? Арқадан қайырып келе бересіз. Арқадан қайырып келе бересіз. Дағылы оңой. Арқадан қайырып келе бересіз. Арқадан қайырып келе бересіз. Дағылы. Мынаны жақты ше. Бирок о ашықтан ылдый болбосун. Тизеден жогору болбосун. Ашық менен тизенин ортосу болсун. Ошого сиз өзүңүз размерди карайсыз да. Так, меники азыр узунураак экен, көтөрүп кетеберем. Көтөрүп кетеберем. Мындай кылыпчы. Узунураак экен, ошол жакын экен. Так, жакшы, ашыгың көрүндүбү? Көрүп. Түшүнөсүңөрбү? Мына ашык көрүнгөнгө чейин, ашык. Бир ашык көрүнгөнгө чейин. Бийик көтөрүп албаңыз, арка жагы мына жака чейин келип калбасын. Шашылбаңыз. Ылдыйракта акыры мынаны көтөрүп келе берсеңиз, кете берет. Кайрый берсеңизчи. Акылы өзүңүзгө удобный кылып, киндикти жабылыш керек. Киндик жабылыш керек. Мына көтөрүп коесуз. Болду. Бул ишан ушу азыркындай кылганыбыздын өтө пайдасы басканга удобный. Анан кийин мына балтыр сандарды жапканга да удобный. Аста. Экинчи жамынчы деп коебуз буну. Буну жамынчыны мындай кыласыз. Мына. Мына көрдүңүзбү? Мына чекени кармайсыз. Бияка тартың. Мына эң чекесин кармайсыз. Дагы көкүрөктү мындай жапкан. Да айтып коеюн. Мынаны узунураагына таштап кое бериң. Эчтеке болбойт. Мына жактан кармап жүрө бересиз. Мынаны эле главный чекесинен кармашыңыз керек. Мынаны мындай кылып, бияка тосуп. Кийин мындай кылып таштап коесуз. Биринчи кичине жүдөйсүз, андан кийин жүдөбөй деле каласыз. Бияктан чыгарып, аналарды илип аласыз, сааттарды ашкин тагып аласыз. Сымканы түртүп, салам алейкум деп, любой менен сүйлөшөбүз. Хорошо? Мындай кылып кете бересиз. Эми бул кабага келгенде жети тегеренебиз го. Ошондо айтам да. Оң ийинди ачкыла дегенде мындай кылабыз. Ошол жерде мына баштан кармадык эле го, Азыр ачасыз дагы, кайра мына. Мына жагыңыз оң ийиңиз ачык болуш керек. Кабаны жети тегеренгенде мына оң ийин ачык болуш керек. Түшүндүңүздөрбү? Буну бияка да таштайсыз да, колду мындай алып келип тартып койсоңуз болот, мындай кылыпчы. Тартып койсоңуз да бекем да болду. Регулировка болду, мындай. Проблема жок болду. Мына жакты ачасыз, мына жакты. Ошо жети тегеренгенге чейин ачык туруш керек. Жети тегеренгенге чейин. Жети тегерен бүткөндөн кийин айтабыз, оң ийинди жаап коела дейбиз. Болду. Ошол эле кайра аркага аласыз. Кайра мындай кыласыз. Түшүнүктүбү? Анда тартып туруп бияка таштап коебуз. Болду. Все. Ал ушу ойдон эми кайра намаз окуйбуз, дуаларды кылабыз, Сафа Марвага барабыз. Чач талганга чейин ошентип кете беребиз, Түшүнүктүбү ага? Мына ихрам байланган маселеси ушундай.